He whakataitai ki te kimi I tētahi tohu hou mo te whaitua nui o Tāmaki Makaurau. E hari te mea koe nei te wā tuatahi kua whakahaere whakataitai pēnei. Engari I taua wā ka re te nuinga I rata. He oe kua whakatū kai whakawā Māori mo tēnei o ngā whakataitai e haere ake nei, no reira tērā pēr ka whai wairua Māori te tohu hou nei. He taone hou, he tohu hou, he angitu hou. We're inviting Aucklanders to think of this new city as a single thing, a single identifiable and we hope marvellous thing. Ko Wayne Pihema tēnei he uri no Ngāti Whātua o Ōrākei, o tirā he mātanga toi kua tohua hei kai whakawā mo te whakataitai nei. I could speak for a different kind of people, for Ngāti Whātua, but also, maybe give a Māori dimension as well. Koira te uaratanga whānui a te kaunihera o Tāmaki Makaurau I te whakarewatanga I tētahi whakataitai hou, ki te kimi I tētahi waitohu, hei whakatairanga I te whaituanui o Tāmaki Makaurau. Te kaumano tāra kua whakaritea ki te tohu toa, engari hei tā Wayne ko te wairua ōroto I te tohu ke te mea nui. We're giving the city its first identity. And so in that way, I think it's really good for Māori to be involved and it's open for any New Zealand resident. Me tāna no hia kia kitea te wairua Māori ki roto I te tohu nei. I definitely think that that there should be some kind of element or some kind of message within it that relates to us as Māori, not just Ngāti Whātua Ōrākei, but all Māori who live in Auckland, that what our history is, what our contribution is, and what our place is in this new city. Hei te rima, ki te ono marama pea ka kitea ko te hea te tohu ka tohua, hei mana mo nā tāngata o Tāmaki Makaurau. Rā para tāwhai, te karere.